Sangtihiri Students and Youth for Justice SYJ Bokajan District Executive Committee Sai Hemalong Kechengsi pre-Christmas Ajaimek Katalonpon. Japralang so Gosner Evangelical Lutheran Church along Advanced Christmas Talondun Pen Chiklolong Sositame Pangjarpon. Aprangsi Karbi life Abirta kilangver Arab do anapan sitami nilihin pen kardom ng pajir iklo kardom pini Adap Abirta along pen nili samireng mirti mopi totang te pini Adap Abirta ang ton pen arjuponikha Pini ni phahini matizong achiklo lakhain koirahini Sarupathar MSC constituency gi parlo Sangtihiri ahithia dungalong kiro Students and Youth for Justice Bokajan District Executive Committee Sai Hemalong Mate SYJ Bokajan District Executive Committee tumpen chipatir pi ponsi pre-Christmas ajaimek paman ponlo Arnam alam tepi ki en pon lage liuk angding pihini angding so cap along pensi en ponlo Bangso pre-Christmas ajai me ki paman ponalong Samsoniti LBF Diokan pen me chari ponlo lapen chiklolong soketar pona dim kangpu pon lake kensing teron ariding pensi ingpu pon lapen kensing teron na hin pen pre-Christmas katalona lam the klardak pen kachetong arat do anapan parju ponlo Laso pre-Christmas katalona jai megalong kachetong dun atum lake amlong inti advisor SYJ Rocky Togbi GS SYJ CC Harbison Timong President SYJ BDC Hardison Terang Secretary SYJ BDC Sarlongki Bay RBC Sartherongpi LBEC Jirslong Kiling LBC Atung Lapen Tebok Terai Penang An Church Atum Chatong Dunsi Bangso pre-Christmas katalon panajai mek kepaman mesen pen pachun ponlo Pining karangwarni lasini tu mihin pen pre-Christmas talon ponlo lapen labangso pre-Christmas katalon lo gachirap ke ongdung tu mangke Christian kali ni lida Christian kali niliji pun Christian kali se dumning theglong lo je pini pre-Christmas mangke talon nang kenang sor athe pirthe long dhoramamen pen penang kachi bong ching chek do si kapre ka dhorama isia dhorama bong ning kachi chor ning ching sam ami pur det ke chari one lasini tum ning thelo nitum ke claim ke damlong song ke claim ke damlong tame doan katura doan setame itu hirjume Christian la sa dhormen blessing mari hirjume long po puning batasi idum mane pre-Christmas talon pon lo labe pre-Christmas ka talon pon alang tum arna malam nakiban pi bangke idum ning ke chethai gaching honai labang kensing teron NKBA evangelist lo alang lisi arna malam ni than lo neban pi lo lape labang so pina mai ka cheri pon bangke akai Samson inti lake lang nerja Baptist Fellowship dikon alakai bangsi lapini bangke nang cari pipon lo lapen kado we kiri galang to bori pon lo lapen pini bangke mesen ben chun pon lo pening ke thedo pini ke December 2 tarik 2024 aning kan bang ta morning sita pini ani bangke dak aning kan bang ta pre-Christmas talon ru pupsi ani tik pon lo lapen da bang Christian na bhan ke kroy tum ba Christian dhorom kali tum mening sibet pen morning sa pini ani son thot katal mo thik mas dum ke sik pon do lo lapen penenge kon mai tum kapar juneng bang parjamoni athe bangke nini pa sidum ke sik pina si morning bangke ki ongdung church do anta tum ka visit pen ke chingwai rapji phan boripo lape ning thelo Christian leader atum Christian church leader atum ponon reverend de kon pon atamata nang chirabang situm besining thedo lape no tum organize ba mohot pinya mai nang chitong desta penang Christian adharom kirima bang pu leader atum blessing nang pido nang tum claim mesen do lape nang tu ekdam mesen morning to son claim nang chirap donji nor bang thek thedelo nitum nang phape ta nang pali botum ta do sita apor te cho pak the ma lek thedelo bon sining ke thedo morning ta me la son thot patisi Christian la so dharom pe nitum claim ke dam song ke claim na bang pu tom phan blessing hirjume na pidum pu ni ke thedol pini message ke piging tu la hanlo je dhoromang bong dhoromamen me ke bong ga lebe la sinon pi thero thelo ajhak ka halong itum than thida one pini ajhak pastor phan no church leader phan along along kapre ka state long he tum long le dahai ke torcha rai do la si dhorom phan ke rang rem ke chokche dhorom akam claim dum ke arnama phan akam si ke claim la pen ka ke dar dum ni thenglong Christian dhorom long pastor reverend leader tum pini jasemet pini kensing teron ka NKB evangelist leader bonon
alang kai te nemenda phan reng ni pole keni je kali kai ta khe phan dhorom doana phan pir thelong ke doa sina khai ta reng ni pusi ke mane kardom la sila so dhorom phan ke lang remen ke torchar में chokche la sila bangke pini la bangso non Christian तुम Christian के लिए तुम क्रिसमस का पति माने la so message dam na po pini wol lang pir thelong bisso long je Christian kali तुम ta Christian phan ke kroi la pen Jesus Jisu kroi pen la so phan pini Christmas ka pati ba ke si unity ang thek lo pu la bang so message be dam na ko pening ke thedo na तुम Christian asitina char salidar be so message ke pinon la be media bang puta pinon तुमके परिवेक पर पिनी के डिक्लेयर वाला कैलेंडर वाला बाकी पिनी दिसंबर 2 तारीख 2024 मॉर्निंग 2025 अनेका दिसंबर 2 तारीख के पिनी आनी संथत प्री क्रिसमस पार्टी पो लापेनी के थे तो आन क्रिश्चियन लीडर तो मना चिरा मसी तो बोसिनी के थे तो लापेन किरी कारलम तुम आन बोरियर पो मुनी बांगे पिनी बांग फरो हिनी के तो मसी तो मुनी बांगे सूरी सूरी मु पछि तो पेनी से मैसेज पिना तो यूनिटी धर्म का प्रेक ताय ता खे मुनित पति सिबेत असंग थे बा पिनी pir thelong paji thang nang non apor hot isia de ron kaching thur jang ring thetan la sono por te tu message pina je ron ka banga lebe dorom me ron ka thura lebe ke yang kachar bo lebe la situm in samjin me kidolong je phansi pini arnam ka do mo pu tu mata itum ning the pen chofalo bang na dom pino la pen be hirju me long se ning thedo si la so message pali nang po la ke luk on pe ini ke along si ni than polo pa athe pita la si polo athe bon to empu operang ke polo fereri imama thanon ni nang pa ningrong ta ke na pilo la ke ka to ka bi arada ta bo specific pini ta to ko ni than polo ni le ke ning sam pilo pen pini bang ke pini 2024 bang ke first ke ching silo pen ni li da ka jap long pen lam than long ning sam pilo ni ra se ki jar ban ta me pu ki sa ho la pen po ni le dung to bi sa bata akero paper pilo to ke klem po the ki ja po the po ning sam pilo ko pa lok sabak mane ken ben kini pari bang ke ablang ni ta jolong la tam ni pi galam lo polang le tong la son chini pen ke klem pon thek ba ke than pon thek ba na ke cherap dun pa na ke chitu dun mata lang ni ki sama khai ben apulo kar beng long sam jinai phan ma khai to la pulo pulo hin ba chi pu pini phan la hai bang lo ke klem po ba ke alang to me ta ni ning sap pi lo nang ke bang ke hok lo ni li a hil jme pi lo pe na lo to ma se me la mana pene cheng pon ta lo pa ani kan bang ta la salo ke bi pon na ko se ni li do ko pa ta ni pon lo na pen a hil jimi ta ni li hen pen pi lo Patumini Pai si Matijonga Chiklo Jabralang so Gosner Evangelical Lutheran Church along Advanced Christmas Talon Pon Laben Chiklo long so sutame in Chorpon. Bangso Advanced Christmas Talon Pon along Pastor Junes Timunga Hin Pensi May Chari Ponsi May Pangching Ponlo Adon tu alang liriding Pensi Chiklo long so Pangjar Pon. Laso along Jabralang so Gosner Evangelical Lutheran Church along members atum kido ansitame chetong dunsi jai Pini Adap Abirta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me kurwang thu